Kapitan Enteng! Babay, tunggu! Babay! Oy, Angkal. Ah. Nakaada yung tiban na nagluganan ni Antay. Na. Yung babayin nyo pa ilang. Nakapanawan aya. Awanin na. Na, Di mo tupay mangag ti ungor nan. ay, ingkaman gumatang iti arak. Darasam! Ha? Arak adagaws. Kanya nga, awan ni Ante, nga gipare. Rabiin. Man ano ko ma? Ingka gumatang ta nakalukat pa ni kagawad ko na. Apay ko araw, papanam. Dita tirsina ni kagawad ko na ang tata. Agpagpagatang ni angkel ko iti arak. Apay aginom. Kay, agpagpagatang nga raw. Ibagamkin ko na, abawalan ta aginom no madanon ti rabi. Nagkunamay. Nailan na, di ordinansa ti barangay. Kino nagbasbasak, iso nga gawid kan. Ta ibagam, day ta, kanya ang kalmaw. Na nga iti ginatang mo nga arak. Jak tupay nakadanon iti tirsina ni kagawad ko anang. Ah. Ta sinada nakmet ni tata ba daw. Na, ay adamanan day diyang agin lalaing ako nakon. Anong sinabi niya? Saan ka nuwa mabaling nga ginom iti arak no rabi Talaga nga agin lalaing mata. Adda ka no iti ordinansa. Na, apay nga muna. Pudno ayang adda. Uwan! Ay, naglaingan ni tata ba daw? Talagang agbasbasa ka dagiti ordinansa. Sa dino ti papananta, Kapitan? Kadua anak John, tain ta makipalot. Makipalot ka ita? San kamot nga agpalpalot idi? Kakaiso na nga awan ni Banang. Ahiwan gaya man niya. Kada kwartak dito, apang pustak. Sige, kaduan ka, Kapitan. Uy, awan rumbang pagdanagam, ta siyak ti makaamo. Sige mapanta, Kap. Dayta lamang sipsipot kin ni Kapitan ter aramidom si kabadom. Kita sino nga ron niya, ti sabali asiputa. Awan mo ter aramidon na maday. Kanya nga awan. Ket no imbaw na ni Kwaraw, gamapan gumatang iti arak, ngay numun na. Kat man ano ngay? Dakes nga ginom, nakiti barangay officials, nang nangrona ni Kapitan. Naging lalaing ka man ako nakaw. Ay sana nga ginlalaing tuyang. Banbantayak laing, day ta Kapitan. No nasayaat mo laing, teramid na. Awan nga min kahit ni Mariba ng amang bantay kankwana. Iso nga ron asyak timang banbantay. Na, papananda nga ta, nag-tricycle damag. Day tamanay, ti sumaruno at akwatay. Yung kakide ni Jebang Kagmaw, saan mon apakibyangan day tabanag? Napananangatan ni kumpare ka Kapitan. Maray, nag-tricycle damay. Ay, nakitam gayam ang nag-tricycle da. Kung nakano siyak laang tinakakita. Sipsiputag kay, tigunay da. Jak mo, nupod dotis istoryaan da. Anapanda ka no nakibulang. Anya, Kapitan iti barangay, mapan makibulang. Wan. Ay, aramidin na amin akayat na Tawan ngamin ni Mari Banang. Apay, nasaya day tang aramay, timay sa Kapitan, Maray. Eh, kat saan Ay. Imbis sa kitain na ti pagimbagan ti barangay na, mapan di makibulbulang litan. Isugal nan ti kaawat na nga honorarium na. May sapay day ta mading aramid na. Imbis nga igatang na ti pagsayatan na day ta kwarta na, saan may? Taoray ni Kwarog, saan na matalapdan ni Uncle na? Una, ta may ramraman. Oh, aday ta ni Kwarog, agdamag ka man kankwana. Anya ti damagin niyaw. Sa dino tinapanan ni Uncle Mau. Napan nakimiting iti munisipyo. Nangagmaw, Maray. Amo na lata, ti sungsungba na. Siyak pa iti kunayaw. Sinuruan nak ni uncle ko kaya. Makitam to yan. Hanyat orasain. Di pa'y simang pa'y dahi ta Kapitan. Alas 8 ni Tirabe ay. Apay anak ko nam day ta? Kita man, saan pa'y anak kasilaw, di ta balay da? Aywan, nagsipngat pailaan. Apay nga ta? Ay kita dapay lang siguro ijay sugalan na. Ay saus, kagura ni Maribanang dayta. No adala dito'y akat na hajak lamaw. Ay kat sigurado balon natin manay ni Maribana.
Anya nga iti mapasamak dito'y barangay tayaw, nukas tamot ti kapitan tayaw. Ay kitawanan na. Mabaybayan nan ti barangay tayaw. Uncle, at damang sipsipot kan ka. Sino? Ni Tata Badong. Yay. Sipsiputan namin agaraw mau. Amin apapanam. Na. Tapay ka na. Kitkitain na dagiti madingar aramidam. Na. Apay ada madingar aramidak. Ti pa nagsugsugal mo ngay. Na. Kat no kunak asikrit da jay. Kasano naamuan na. Naamuan na may. Jak amon wa sino ti nakaamuan na. Adan sa mangyar ara sa asken kwa na. Talagang hada. Hey, nakarkaro pa'y dayta. Ngam ni antim abanang no agbantay. Kaslang arod CCTV dagiti matana. Da. Isun sa manan dyan nakatakder ijayrwar akas lagbambantay. Isaw ang kail. Hey, asit gakman takasarita. Pare Badong. Parinteng. Pare Badong. Parinteng. Pare Badong. Ibaga mo, no niya tikayat mo nga ibaga. Saan mo nga ulit-ulitan dinagang ka? Bambantayan nak, Ay katwa na, banbantayan ka. Na. Tapay mo. Nagadugayam ter aramida makalukwan na. Anya, kalukwan. Agasam, tanapan kagayam nakipalaut. Naamuan pa'y dayta. Ay katwa na, ang bukamin, pare. Pare. Psst, 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 psst. Ha? No nga sumurot ka kanyak makipalaut. Iraman nakpaiti kalukwam. Damdamagan ka no kayat mo. Diyak kayat. Nagluko kan. Amo magudbuya kaon. Ha? Kaano ba'y? Nabayagan na. Dagitilangan na sa sayaat. Yan aramiday, pare. Kastaya. So asika, agbalbaliw ka mo na. Si kapay mo nga ron ti kapitan. Na. Panunutin mo ti pagimbagan ti barangay tayaw. Naglukot, dahi tanga inting bating tay. Tapay. Agasam ngay, ibagbaga na kidain, asumurot ak kano amapan makipalaut. Anya, kahit anya nga itimbagam. Ay kit saan ko na ka? Tanagbalbaliw akan. Ay katwan mo't nga main. Kunakin ko na, good boy akaun. Pudno main. Luko at talaga dahi ta akong pari ka. Awan lang ni Maribanang tila mararamidan na. Ay nabadaw, saan ka sumursurot kan kwa na? Ay talaga saan? Takderam, a good boy kan. Wait, good boy account. Kwarog, asino ti kadwa ni kapitan nga gininom iji balayda? Dagiti lalaki akagawad. Isumat lagayam asaanan ang nagjo ti jay maysa kagawad. Siyak ti pinagluto da iti pulutan da. Kasano nga rodan ti meeting may inton bigat agi inom damot taon. Katagmi-meeting kayo latta. Kat kunamot nga agpatpat nagda nga agi inom. Ay, sigurado nga agpatpat nagdagita nga uminom. Ay, awanan ti mapasamak dito barangay no kastalaang. Agbabartek mo tandag iti opisyal. Asinong opisyal, tagbabartek, maray? Ay, sus, nakangagmanan ni Tata ba daw? Ni kapitan, kandag iti kakagawad. Agbarbartek da. Makita yun dahi nga aramid na. Dakais, aramid na. Agiinom da lang, mat kadagiti kagawad na, Tata ba daw? Nagalas nga ugali ti kapitan dahi ta. Kwarag. Aw, apay. Anya nga, tipulutan da ang kalmaw. Nagluto akiti adobo akar ni ti manawk. Sikati naglutaw? Katwain. Apay nga'y aday tamotan pulutan dati damdamagam kabadong. Agdamdamag aklang, maray. At dapay nga tanabatay, nga arak da. Si Marono at dinamag mo day tarak. Damdamag aklang nga rod, maray. Adu pa'y ti arak da. Kit no may siya kay ito yung pagatang da nga arak. Ay, agawid akaon. Sigurado nga gawid ka kabadong. Ay, kitwa na, mala, inakaon. Na, ne. Apay nga'y tasabalin samot adalan ti pagnaan ni kabadong nga agawid. Sa balin samot abalay ti pagawidan nan. Agungutan ani marituyang no kasta ti aramiden na. Ay, marikwanang. Apay, mangrikap kan. Wen, maray. Nakitam ni Badong ka, maray. Nakitak kanuin may nakistorya ditoy. Mangan kami kuman. Awan mo taon. Sa bali tinagawidan na, maray. Na, sa dino abalay tinagawidan na.
ibagaman maray. Dita balay ni Kapitan. Anya ngay tinaramid na dita. Nangagkumat nga agiinom da Kapitan kan dagiti kakagawad dita. Napan nakiinaw. Katno ko na naagod buyan. Dinamag na nga no anya ti pulutan da Kapitan. Kat idinaamuan na nga adobo a manok, napanmot adagosan. Ay, una yan. Sige maray. Tainak man ayaban. Barka kabin pare. Agtaya kanti aglaw-law. Sige, saan ka pa yan na Bartek? Apay ko mamabarte ka nga paray. Pulutan ka ba na pulutan? Adobo ang manok ko naman. Kanya data, naisupot. Ay, iyawid ko na ito'y paray. Dito nakamaluhong ay. Sidain nituyan ko paray. Badang! Nituyan ka. Ay, ayaban na kon paray. Agawid ka! Paray, agawid ako na. Kuri ka. Binagkat mo data kaldiraw nga ate pulutan. Ada pa'y nakasupot ka nakamalukong. Wayne, tuyang! Umaya ka! Apay deta kaldiraw. Anya ti kargana. Manaw, adubaw. Inyawid ka, tasidain ta. Adapay dito'y tinakasopaw. Sidain ta budlaing. Di ka lababay. Ay, awan babaing ko tuyang. No sidain ti pagsasaritaan. Kunak man no good boy kan. Sagpaminsan, kahit saan good boy. Kadwan na, good buya. Ay, ingkay subli dayta. Dito'y kaldiraw. Pati ta kargana. Kanya, manituyang inaya. Sidain ta nga raw. Ingkay subli kunaknay. Ay, sayang No addagayang pulutan malipatam ti karaim. Asaan kan asumurot kin ni Kapitan nga aginaw. Agrup-rupa ka apulutan. Mawag niyan ti banang, Angkal. Andiyan imbaga na? Kumustahan na ka. Nuan niya ka no ti aramidam dito. Kunam kuma. Agar aramid ang itinasaya at inaldaw mapanak ide barangay hall. Sa anak nga agin inom kunam kuma. Amo namat nga giniinom ka. Nakaabuan na? Amo na pa'y anapan ka nakipalaut. Ay, nagadon ti chismo sa talaga. Agsagana ka kanuin to nagawin. Jesus, delikado man ito ang kalmahon. Na mabalunat man da tao na din na oras. Nagaramid ka ngamin itinasaya at angkay. Tapno at dan tumat i-report mo anasaya at kiniantayin ton sumangpay. Kapitan, uray awan ni nanabanang, nasken nga agaramid kalata itinasaya. Ala sigay, dinang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, TMPB6 Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.